Hay SRM ate SRM training na TM epoxy inge kha nursery ve hay ama SRM FBS sana kha FBS sana kha lar deu kha ni hay pathian zara training atangin hay thei to pinama ina beingar ngarati hianin ezon natlak takin ani alomum khop mai training na mun na thona mun te workshop te he kan zup fanga lai hian ya athakop mai he adu tan khanin nursery veng basketball court pia loka hian an oma TM epoxy ti anin kota lawin tara adu tan khanin order char thaini asana siam moi theine he lodor churchuru soidu anayam sarhian solo ma so finishing room ma so ju lo bak chi lo chi lo ai chi mi chi mi lo chuanin hei aroin ka da no aroi ko ka ema ka don lo sa pui te training so training ve sup ula ti me boxing ka tu khleim india la chang mai lo le fai tangai business a chuanin athazonga inel na hi mason na ani zel ti kha an soitel do boka pathian zara he pathian in mala songa sar hi nupui fanau fel takane ya ti hian ai zonna po asana siam na po achung tan support tha ti hianin a khoi chara ol he zanin bok an zu thong de thuta in chu lut lawin lo buai khome lo in chut na sal duwa sa he kan ti ta shaba choi lawin kan om ta shaba ni he ril pokat ti tram man vi phei ve chuna kan in mukha chia an te kan an du tha de ula kan he sani top khar don me yeah kham me bye bye don lo mi ya poor side rom kala dei ri sam no bien no ti pa le ale